oba magamaga tirubuuka kiyitirirwa okuba kujja kalira tirubuuka kiyitirirwa tirubuuka nakalama tirubuuka kalawunda kabuna kujja kuli obwo ndibalira iganga obo oligaidinda tirubuuka kujja nairo oli kitegeera Umwempitetas vibes ow'embaale ali mu Eastern aye ndongo yabitani Eddie Kenzo yamuga kolabo oli kitegeera tutegeere endongo etambula etya mwali tusuubira okugikungulamu aye olukuti ameeka na ndongo ejatambula etya titwenda kukola production mutuufu tiri mwenda kubalansinga nembadde mwe kuditunga bamaze okulukola production otwale balubalansinga bulungi nuko kubeeta okuvoicinga oli kitegeera mastering kintu kikulu nnyo mu lwemba aye olufulumya olwemba n'oluleka mulikola nembadde emitwalo 10 emitwalo 5 production mbwebeewaire olubati lwemba enemba amaliza nga mulita mu sente mukole emikwano mukole promotion yomutuufu mugamagane n'abantu abasobola otambuza endongo etuuka agatuufu mulita busoga eri enkokola ngo nkokole daki nga tumuli kuta mu ndongo sente yowe mwidinga olufulumya olwemba wabana lukusimu oli mwembi ate twafuna ekizibu nti music tabamu interview singa abanga mu interview singa ab'emipanji tibali kwemba ebusoga nsonga kini kufokasinga ine ebusoga kubebe Kampala tibingemako oli wakuba ati nshe yalingira gaka ongobo tya kushe yalingira project joka ali kuwogera ninze ebyobwerere byali byagayo maliza nga makuba nti mukole mikwano ndongo mujita mu sente mukole promotion ntufu mugemagane n'abantu abatuufu sigere nga ninze mugabe promoter ndikuba kubera mazima nchaga